Karibu sana Kirimedha ya Mteto Meru TV rekiti kinya thaa 1:30 narua irintuko Jumatano tariki 4 mweri jwa ethatu mwaka ni 2026 amugo twikite makambo ezeli makambo mathina nkutho nacio mthande shegi siasa igita na mbere kuongeleka katetune ka Meru siasa bana bakiruta matemo ya siasa kiri nyomba cia Mteto kurutira ndande cia siasa turi nyomba ya Mteto ne kuthingata mwerekera jwa siasa ikinya oborea siasa nabo bakubangania kiuthikio gya siasa ndiunga cia munini wa rais igita na mbere gukujerwa ikirigirwa dena guntu nayo mbuto ya kikosi kia upinzani bakirigirwa kwambiriria ndiunga yao rasmi weekendi kuithetera ninge kwendia njenda yao kiri Meru ninge Kirimedha ya Mteto tugeta na mbere kuidorera shiri ira siasa bakwithira barena cio runguro metha bakiringa karata aka siasa ingoshogere ngato cia mwanya ni bwegano ntubogo tuthura amuno ntubaku tugitwika nyombe Mteto number 1 kathetune ka Meru kuma kireni kiriwe. Thank you very much. Beta wakabu mudharimi monaniri wetu na jira video ni Paul Gujiri ukonilwo gututhingatira kiri mitandao ya kinande tuko ange kiri mitandao ya Facebook na YouTube to live at Meru TV Kenya. Tuambiririe na ndande cia siasa iracumanitie na miario ya mithika Linturi uria wariciezwa urimi kiri thirikari ya Kenya Kwanza mbere ya kubutwa akiaria na nyomba imwe ya Mteto na itete na mbere kurutira rumuriru rwa siasa miario iki amukirwa na maoni nkurani akuma kiri akari kaunti ya Meru ningi kiri atongeria na ikundi bya siasa akiaria gikundi gya siasa the new dawn nebashumiritie kumenyera manyiri na kuonania kuria kunganiro kwao ni kira bakuga ni siasa mbaya kuma kiri atongeria ba upinzani kiara bakiolotera mithika Linturi. Ni riboti ya Mutugi wa Kiambi. Estanyaga na mugurekana na bamwe ba memba ba ikundi kia gisiasa kia New Dawn aja kaunti ya Meru ni bamenerete miari ya mithika Linturi gururia kwebirwo kwa wari ngavana Kawira Mwangaza mithika okeja kuthwa Mteto iji no kwaria cia maturienda withro wena list uchokia au media ni orare wena list ya tongeria bau no ora bajukaia mbeca no twire bajukaia mbeca baikiria baikiria MCAs baikirie senators kana president baikirie no ntoito kuona uzo no ugo thiurunkaga kiugaga uria Kawira ageta na atibu otongeriene itukuona Kawira tamana gitonge na gitikia governor Meru County indi atukwenda ukwira mithika kiu gitikio tiona kiu ugakiona ira view sasa ugwetha iaro kinyite na records ciaku na wamba bwaku turi kwira ugonya gitike nyumba 10 Meru County utikiona ituje utongeria in every governance. Corruption ni erethira ya utongeria na mutongeria ora wethera ari corrupt atumba gwitithia nthiguru bwega bo twi kiria kira tukwenda kuri mbeca iwa kuga no thuranagia nkurukie milioni igana iji baruga twina yo turenda gwita kwa EACC ambirio musamoni menje tire nonto orinde naraugire na kanywa kao ena ajukaia mbeca turenda kumenya ajukaia mbeca kumania kiri bao na ikitie mbeca iu kio na ikio tukwenda mwira meambere itoigagwa rugutu igitera 2022 rasho agagitekia governor neta yanto mbeca kenda banenkera positions ira benda baruka cie iteja ke MCA ko it is true mithika Linturi ugwano eta yanto mbeca na inya corruption yeje ukwariria nyari awenga wagitina gya kunara ndene national ke inonto bwa mantujau ko iyo mama ntujajerawa oturongo burio ugwo kaumira wire Meru wire Kenya nsima na wire nya offices ya anti corruption na EACC mbeca iu no gwitetie no tuoni oro nenkere uringana na tongeria baba mithika Linturi ni mutongeria otete kuonea Meru kumana na rugono rwa wero agi siasa wa Meru ba turenda kuga thinga tu agikinya na kinya mwanka wana ni mbeca iu ba ora ba kunenkaira kendo tigatwakira Meru na Meru yetu mithika Linturi ngwenda okwira guti Meru mujinga mwankira thaiji batu twina records ciaku no ntu no kuona nuragereria kumira ikurikana inya kiumia gitithiri
ria warungamite ki media waugogereria kuringira former governor Reverend Mutuma Ntwithinki thimu atijukaie thimu eku itukumenya kawe na grudge cia gisiasa na atongeria bangi nontu nuije gutino mumiru agugwitikiria kona cionthe cia miru Nkuruki ni bamuritie kwa ngavana Mutuma kanya kuritira miru ngugi ukwenda gukuria ka kwi mugembe umwiru kana mutune ukeja kwithura thaa ici ko kwenda kunyweria aria mwana mithika ukeja kwithura ura wina kyo imwigembe ka kwi mwigembe kama uonge njoroge ugwe mithika gotibwo nontu guti utongeria mumturi ngaira mpe wendaga uririo ku benefit bwana mithika ri nturi turenda kuria atiri mbeca igwo kuga no nenkerwe ni antu fulani bawitie na marietwa na oriuga bakunenkere mbeca kenda winga governor wario kitine ko ikuonania ugwe wanenkairwa mbeca kenda usiswira position weja guchwa gitikia governor na ndi batu tukagwitikia ati ana gitikia governor kwenda na utukiga mantu jaku kwa Reporter Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Riria mĩario ĩyo mĩthikali ntũrĩtĩte na mbere kurutĩra muthutĩra jwa gĩsiasa kaunti ya Meru akungi naku narambatikano ĩtĩte na mbere ni mundu kwa mundu miso kwa miso ni Nterecia Tigania West na aria Kakimboi Bensouda augite no ndebene bakamenyana na mubunge ũrĩkũ Daktari John Mutunga Kanyuethia na oriria munini wa rais Professor Kithure Kindiki erigiri royo Kirindiunga kentere isha tiania kiri thoko ya Kenjai kiri uruti na urugori bwa mirandi ya kithirikari akiaria Kakimboi Bensouda augite agete na mbere kuthetera akirakuga ni mirandi ya witi na mbere kiri akari ba guntuko Nterecia Kenjai na gicigo munge ki kia Tigania West akiuga mbatikano no agaita na mbere na nkirano ya gisiasa we akiuga kioto kiawe ni kutigira kuri na mogaruruku kiri gicigo mbunge ki kia Tigania West ni riboti eduraniri na igutarirwa ni Adams Muturia wa Thirinja. Usiasa Kakimboi yero yekene ari torengea Bensouda kumeshombo Tigania West noro kurumere matete kwa bunge na shombunge kiu na ichumirite na komba kuithira kimenere bonene mu bunge wa Kontoko John Kanyuethia Mutunga twata constituency inge ito ankene nacio Tigania East na ara itukuona barabara nkuruki ya inya itiekiri lami tweta na ara inge turigeni acio barabara cia lami no cio tamburuka ukauria atiri ka heshimiwa baba constituency ibeta kuromba mibango nini maendeleo ya Tanzania kana Uganda beta kuromba no thirikari netu enio mheshimiwa ibwe kubunene burabwithakia no ntumantu yara tukuona yakibwithika na ara kwa Bandindi Nyoro kwa Bagathoni wa Mushomba na constituency inge twina chia mheshimiwa ni ina barabara tambecha iba kuritana chungu ichi kuriaria itu kuona na watirita akeyitia uturuira nkima akiare Kakimboi wete na wengi bari mukuthabe kinya thukuru icigo mbunge kiu kumana kiaramuka gitambere kumba kwithira gitamba kuo ai mheshimiwa weta antu muchiara kokie ubaruira muchere na nchu kwina ana batachoka thukuru no ntu bakwithira kwina kiaramu na bia kuria bitikwana nete kithirikari nene undiretete kuromba bia kuria kiri special programs ndaurwa chio ekwa niriku ndaurwa kithira ndi mheshimiwa ndaua eni nte mheshimiwa nkoromba kura ibamba terabia kuria no nti obicine na mheshimiwa no atita eta kutorombera bia kuria na ara ngwewe no kankumuona ikinya sikunyu na uno tingwe yakurita endre indiari muno mheshimiwa nete special programs akarombere antu betu bia kuria at least gento kira kikawate lantu no ntu ati umba kuruira tiania yonde mbuire ke family areta muntu umwe bau bange bonde batiro imbi bakaria na ari beta rimwe kiumia antu ko winge ithanda to cia kiumia ri na kuri na bari ya na muthia buru no ntu kithira mheshimiwa na tubwithiritie barabara cia lami cietu barabara ikethira itena marinya yontu ciena marinyao kithira mheshimiwa nenjite rwitiania yetu antu betu bakethira bakianda sukuma bakianda nyanya bakianda mboka na bakianda kinyempempe cia rui uti muntu yakwa attracted ikithanda ki mheshimiwa arambiririe kurumania Jumamosi cionthe pira tukwenda no ntu budget no ikubwithwa na mbecha cietiania no ikwiya turienda kuona rui ithima bienji na water pans ibwithitwe turienda kuona barabara
cialami cietamburuka ya na kungi ciutamburuka tutikwenda kuona uchabuki bwa kwaya antu mana thiringi mana yaile tiania ya tukamburio ukwawa imutongeria thiringi mana yaile divide na miaka 5 ithiringi 20 unenkeri no ntu atiumba kwa tiania yonthe na abachokera ringi ndini antu beturio we baruaira muchere na nchu mweshimiwa tutitiana na kwambiria na wewe mwaka ya 2026 na ani otwambiriria siasa na kuambiana mambo peupe tetegerio tumira antu betu buthuku ringi. Nkiripotera Meru TV kuma Tiani Mbetanda Msimuturia wa Thirinja. Oria batikane siasa igwetana mbere kumata mirengo minene ili thigurune ni jo one term na two term indire Akenya na akari kuma gunto bari na maoni jariko ekonie mirengo irili jorio jo one term na two term twaraniritie na akari kuma ntere cionkobo irishigo nembunge kesodi menti bakiruta maoni jao ekonie nkirano ya gisiasa gatigati ka rutererega na thirikari United Opposition na barabara kiri thirikari ya Rais William Ruto na Professor Kithure Kindiki. Ni riboti edhuraniri na gutarirwa ni Jeff Wagituma. Ondere atongeri aregani na thirikari berigeri kuriunga kaunti ya Tharaka Nithi na kaunti ya Meru muthia kiumia giki akari na biashara thokone ya Nkubu ni baumirite na gwita uge bwao aria gichunti gikinene kithirite gikigwata ugeni atongeria bau na kuga bakaumirana namba nene na kinya kwithira bagikaria ndiunga iu mere mango yukia kanya kaungaribise antu bonde ba one term barabe yete kuriungira Meru County na Tharaka Nithi wagire masao antu bau ibeje botu kwenda bau bagutegera mazireja mwananchi ujo urende guru batika kuranga batina sera batina agiri bobera batina agiri bo batina agiri nondo badue baguwa bena agiri tutete ko baita agiri baguwa beno twebera one term is inevitable na utire mukari agachinchi aende kithomo kibitu bati kuendelea gukithomithania nkuruki so atubukaribisha muno aja South Menti Nkubu in particular ndiuga watongere bo bantambejete beje bariria antu na tukabetera muno na tukabakaria tembare kaumiro kana iriku kana iriku wore antu bange nabo bajita gukuja kuthukia michemo ne antu nabo bautukandiro nabo the hardest way possible wethira tukwenda muchemo ne muntu karanje ku tugakuria no onge akayathie muchemo ne jwawe undisendie thiro geta kana teta muntu wanda na ukaribishwa Meru ije atoendelee sera ciawe twatiko twe wananchi tukamera tukakugurira ka tukakwenga cio. Last time rira mutongeria wetu ejite aya ibonere antu ibatumeri ni kundi binge bibithoku na itougire ore atikwenda gwita muchemanio ne jwa mtungi agatumwa ejo thukia so this time round tuibangite nkurukie ore tuibangite last time ore kejo thukia muchemanio wetu jwa one term. This time tukandil nawe nkurukie ore twathithire last time. Nkuruki gikundi kingi kia antu bakai ni kiumirite na kuga kyo gitikwenda atongeria aregani na thirikari bethira bakija Meru kuunja rumena na irumi babe Juma beje batondie sera bakija ringithia mujumbe wetu tosanda kimweti bakaringithia mwana tukirindiki kabaringithia mukathe Ruto ibatondie sera ciao cia peace tatikuja kurumana niyo tukubatu tutam lakini bakeza kutongithia mheshimiwa wetu Kathuri Murungi kana Sandiraka Kindiki uragweta Kindiki ito batetania bwega turugane tutam onto twina mwana wetu Kindiki na tutam tole miuga tumeretie tutiokera onto bwa mantu ja tukwana bakitothitheria maendeleo ja tukwana South Menti Meru County twizona onto bwa tutam na tutam yo tore Ntwire kwa thirikari tena maendeleo lakini ndio tuile kuona maendeleo yarambiririe ntuta kenga chaba ikorambiririe wako stadium nandi tuliwa mugenderete gwito tucokeria ne beto batuthirikiria mugi na ntro bejite ntukweu beje na peace na bacoke bwega nera bakirikiria kariba murengo jo one-term bethirite bakimeneria kinya kariba kugwata mbaru murengo jo two-term mantu ja ubau ga mantu ja two-term oni ntomba kuga mantu ja two-term anto berera iroje anto berere injira anto berere chibitare anto temba chare
Kou i one term na mantisha two term ni urongo. Okuga two term aruga two term ndo keukia wiki gitete atia. Ikenyiri batu turana nchi bakawenda tumeumia ya kutosa. Tuna dispensary aja nkobo ya thirikari. Ugetonda tosiama utiona ndawa. Ekuru abakura thina nuntu bakandi gweto cia sha. Ituguteithia kinyano wanini weta dispensary arakuna mbesa linda mama aitusaidii kabisa kwa urutana rwetu turi ekuru itukua tunyerikete mono niki gitumi tukua batu tutena ngwata na thirikari igwetwe two term turuga i one term 2027 tukaroka rukire tene batu tukana murungu no agitutethaia tuthura atongere barabombo tutethia na bakagarura Meru tutena imani na thirikari eje ya thirikari eje ya Ruto nontore ndeko register saa ntona mbesa cia kuranda umasibitari la inde rwanteko rwego ntena mbesa na ndio ntena imani abo aibu kubwa thirikari kiwa ina mbesa no tembesa ina cio nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam Mukenya mukari na moni yawe katugarukire nandi ciigi kithomo amu kithomo kiri kiambata kiri itugi ria gukiria mugongo jure mutaratara jwa thirikari ya kaunti ya Meru na aria munini wa governor Linda Kiome andamene na waziri wa kithomo kaunti ya Meru Esther Rukunga bawikinyithitie ntereshe embe na aria kiengo kiri uruguri bwa irasi bya ECDE bakeria tongeria ba ni bataririe bata ya aciari igukinyithia ana shukuru kwa mukira kithomo bakiuga mu ne kiambata ne riboti ya Murithi Waba. Waziri wa kithomo wa Meru Dr. Esther Rukunga akiaria na ugikitie kutangaza na gutumiria kuga ati orua muno bakithura bakiambiria mubango jwa kwa twana tunini ushuru ni kenda twana tukomba gukunda ushuru na tuigwe tunganirite turi skulu kuruki arimu ban ECD bakomba gukiriwa nkathi ciao ni kenda bakamba kwithurwa bakitana na njira ira yagirite na bagwiritwe au na aronere ana beto wena mpara na bairo karukire bamwe batinywete kinya chai awa ainenkanira ochoro osoro 45 emini osoro gwekeri pempe gwekeri mwere gwekeri osoro kubangi boya gwekeri ingredients chonde. Bwana Yesu asifiwe. Gavana Mutuma ni fire si fire. Ali na tulibambo bwine ni ndene ya Kiengo East ni baumirite na kugurwa gukunene no ntubakurugurirwa kirasi kana gwakirwa kirasi ne Meru County Government kirasi kya twana tunini twitwa nursery ECD irasi biri birabiruguri twene Deputy Governor Linda Kiome bagwatanirite na waziri wa kithomo ndene ya Meru County urawizikeja Esther Rukunga ni baruguritie irasi bibi na njira ya kugwirwa nabo aciari baumirite na gukena gukwingi wakaba more tegeno toto kugeitutam nande bwegeombo mwiro bwena getekia gavana na bwena geteke kirenge kya sisi wa education tukare mwiwa kama skuru kwethra tukethitha ya njira bokwigwa njira ira kaba more athithetie bokwigwa skuru ira twakete tembombone yake skuru inge itwakete nande mpongerete mateando polytechnic kwena mutwa tene ECD kwena ntwene kwena kaurene ibo kwerewa
Tengo que kaba morite tebena gavana wetu. Your Excellency ndenda kwa rimanto ama Makutano Primary School. Makutano Primary School, Your Excellency, school ina teacher na inarimu. Lakini kwa muntu wendete school uko tikesi yetu rako tin. Leo manda Makutano. Leo manda Makutano. Janda kuromba Your Excellency tuwatana na nditichora na inya county kumake ya Mbaraka na tume yako make sure otebo school register dirikare yombo toru muntu akwi munda yoke. Kato manto beto. Ndenda kwa rimanto Kariobangi market. Kariobangi mwangata yote na nyumba ya Your Excellency. Non to wambere kwena the same case kwa anto bateke te muntu antara kwa kwao. Ndenda to boidero kento ketawa land clinic. Land imbi. Tore terwa anto afisa landi. Na tumba ko make sure Kariobangi ko tano taito kenda ya mbere wo kwa ikro stima na iko taito sio kenda to mbere waka plot sio. Murithi wa banki reportera Meru TV ku maya milgoni ya Igembe Kiengo East. Kagiteno kau ni Matheta Muthuro Mung'ento na kururia mata kwa kari kuma Kabukoro irinterecia athiro rujine baraba shumiritie konania kuria kungenero kwao ni kiraba kuga ni kuteanirwa ninge kwathulwa ni atongeria barabongo babaire kanyaka utongeria kera keo bakirotera Julius Kabira uri MCA wao ni kiraba kuga ni kuthukanga kwa barabara ciao na ndibongwa ni bashumiritie na kwithondekera barabara umutori agishumithia na ichembe irinjira yao gucionokia jarene cia kinyamara kiawagi ba maendeleo iromba reo ni kiri atongeria kushumiria ningi kwithira bakinge mawirane yao kiri akari na njira akoreta mirandi ya maendeleo maturene ni riboti ya Kome Omutia Uninga tuenya one time tuno ntoba kwithira one time Gavana one time MCA one time MP one time ne akari na tori ba maruthie ne Kabukoro athiruji ne wodi Igembe Central ba ituretie kuibwithiri barabara iyo bakilia nterezie Igembe East na rabere kuthika mwendo woru yu witwika barabara yote ngari yombo kulukira kwa kana bikibiki etomireu ba utomanto mwakirie mzio wa Julius Kabira no mwira onibeta wanjoe sorweta mukari wa marujiane athiru wondi ambe yete ao beyete kuona watia atori ba maruthiane kulima barabara no to ba kwethira mwera jojo abira bitomete akari ba maruthiane to mamoto barabara yao na mwera no to mwera jojo iyo lusete inakure mwe Kabera era keringirwa 2027 lakini thai tori watere iwanta no to ambia ndo ni ndenja sorota kui wantamu barabara mwera jojo iyo lusete mwana weto mwana ora to mutengemeo yeto na twamulusera no to accident ya mwera jo na irinya rere yao so ni ndu atere Kabera ndaweta maita yana maita yele Kabera ndaweta maita yana maita ya thatu 2027 weri twa ninjensi eua etekura mbeto ke mat kana sailasi oinda kwira yani unyenga ndiari oito kipota chendera na mheshimiwa leo tawa to Kabera na ngabana wetu mutmanto ethingia ngwete gya leto ande ya Paulo nje ya kubu atubwethira baba to mumbe nyesi kwa bila ke lezo rara uwere oro buonka adore yani we atena yani ngiraenda atena mbrundosa ngiraenda akianyo na atena nyamba sai manjese we ore kuma government ne tena mbese sai manjese yalo we atomba ko bwethia barabara tha ina ngamwari wa tanda to ende ndore mwari wa tanda to na manto na lamisi ya rere ega to akamata yoyo to na giongo ayo ya to amweka na hospital mangamwari wa tanda to kana ko lazima tueri kana motueri kato tiri manete aru are no to ko bwethia njere no to family moneti yoyo tawata na to bwethia njere na te batu to batu kwetha to kebwetha simu abatu kwetha to bwethia njira kiria kariba ne ya mona kwithira wondi ya tholeri mbesa milioni 40 kiria itemized budget bo utebio bona na barika na CMCO kubwithi barabara abera noruyu oya kaunkuthanka bwithia umana butakinyanira oni kanta ibu abo we muno nte kwigwa ntoba Kabukoro kaba kuinja barabara na Nthitangi na Njara na MCA na mbia milioni 40 cia kuinja barabara
barabara ye antoba batu atheroroje na wandi twetherete twina thina na kwethira muntu eto akua katweta gura CMC atwenjira barabara oria barabara ebati kwethira eremi twetha twina thina ciatu tugethira orinde barabara ne bui tutibati kwelenka MCA kenda twenjira barabara twita kuthika muntu ka barabara ebati kwethira eremi ne bui twenda shughuli ciatu tugethira itwita tukwenda na akabukuro kambwe akabukoro antu bakabukoro bateaneletu muno ni Mheshimiwa Kabira Kabira kinyaga urwa kabukoro bibe ndatiwa Kabukoro market iko bati kwetha kwena kita kabukoro bathiolonkete kuromba kita miaka 15 Kabira aretene batona kita Kabira bati weto obisine ya minister wa energy county ayatake yana kitotheri kabukoro kya kwenda weta mpinda umete kabukoro nango kathiolonka jeka wiro weta mpinda Yo kya kwenda weta kiote numeta kabukoro nanga watura nje wakana kiri ukenama na barabara cietu ibati kurimwa na MCA na mbesa ya kabubutia ni kiria kariba Igato kwanda nyamo twathingia kinyelwa riboti ye kinyawe asetha aria wakura ne kundigiraga nyundoni anako mutumetha dia thoro yena wandi utebwo Kabira na ulero ni anto betu kaba kinyamo songorio rori aguo orokura ndro ye Kabira oyo ibo ntoto kuwa thai turanto bathiro katokwenda sensi otongori twegera bonge bo batosiguligira Mkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia Yo ripoti yo atuike break yetu ya mbere akiri metha ya Nteto Meru TV ugeta kuraya ni tushokerete. Alamisi yeje Gavana Muthomi Njoki na okugwata ugeni gwe mukari wa Tharaka Nithi kirirwari rwa imwe kwa imwe bomurike uritingo gibwawe kumari gutwika gavana waku aja ukamenya witi na mbere boria Njoki aretete maturene oguni botongeria bwawe amone ugambi bwa mantu mwanya jare anja chorete mbicha ya utongeria bukinyanirite na kuringithia mabataro jia mu Tharaka Nithi gwatanira na Meru TV na There FM kwambiriria thaa imwe cia ugoro mwanka thaa 3 cia utuku ikarone binene bia Gavana Muthomi Njoki Ntere cia Rugori Kajuki kirirwarie rwa imwe kwa imwe jo ochigirwo gambi kuma kiri mugambi wengwa ugakurukirwa Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook,
Instagram na TikTok ni @embucollege. Embu College, skills to go places. Awole tiga gutinda kuigwatia thina ni gitarire ukaigurira bikibiki na koguri kanini na gutiange ni ndene mutindo jwa kangangi aria kuijikene ja kwa Ismail Aribi aja ujo kwa Ivan wakinya mutindo jwa kangangi inamania na kijara kia Moi weje ogure bikibiki muthemba jo mwega jura juijikana ja haujue ona kethero no kwenda muthemba jwa tuktuk tegera ure gwita tegera ure thongi nio eu na bikibiki ciato cina warrant na koguri ni kanini kiria gikwendekana kibande KRA pin na garanta umwe weje na ka deposit kanini ugachiana na bikibiki o au twina bikibiki imwe itenyunya mauta inge na cio kainunkaira mariga ni ati spare twina cia kungana na ni bikibiki cia kinande ira ciumba kwithirwa cigikamata mirigo bwega tulingira thimo ni kendo komba kuigwatira namba cietu cia thimo ni cio iji ciandiki au kioni-ini giaku etagwo Ifan. Bwega muno nontu bogotuthura turi metha ya nteto ya Meru TV twambiririe na yegie kithomo indi ninaraciari bacumiritie kutheta ningi bakireta na gukinyeria ugaruruku kirungamiri bwa cukuru tiri ariria cukuru ya Gakongogoni irintere cia Tharaka na aria aciari bakuga ni bakwithira bakinyileka mubuko nontu bagwitwa mbeca bari ciringi cia Kenya ngiri mugwanja otamu itina sababu inya nyuma ya bo kwithira bakirea BC nandi ni boritie ati kwithire kurina urugamiri bunge burabu kaithira na botibo kwinyelia muciari kuringana na moni yao bakiuga mwarimu murungamiri wanande na ithirite agitumira kanya kau obishine ningi kuiguna we mwene Antone agukiria cukuru yani moni ya aciari indi moni gwetu wa nteto Ndagara Waigona naraniritie inya na mwarimu munene nwe aya na riboti yake na burakwa ile mantuja na agicokia yeigi matheta ya aciari ni riboti ya Ndagara Waigona kumatharaka Kerwa mauke na aciari ba cukuru ya primary ya Gakongogoni rere wandia marimante gichigo munge kia Tharaka gaba kiandamanira mwarimu munene ikiraba kuga no tomeri botho kubwa kegena gia cukuru amwe na kwethura watamu ibarutaga ciringi ngiri mugwanja koringa njeki mirandi yothi na mbere bwa cukuru na monkera gutie kiabonete mbeca ino ikirutha wanaga na aciari ba Gakongogoni bari marumana na mono no ntuba mwarimu uyo wetwa Keri kuma kuya mwaka wa 2024 totwera twarutaga bici ngiri mugwanja wa muciari na mbeca inu tare akinya murutu agwira batugita baregwe tuyitugitagirwa mwarimu witu amuregire lakini agakwandamana kuya Kongo rionde ana bamwona bangwana na batwire kugwayaga enkauria ri imbya kwandamiraga Kongo na itu amuregire twakarande goro kamete mbanje ntiato ya mwanka etiri arutigwera etiro thanu ata ngendo na totimenyaga ngendo chekeri na arathi yaga na koratindaga sabunje titiake ngiredi fora ndemo kamete atithomithetie kumare na atitongaga mabuku ende nwambeca chetira bari ngiri magwanja wa mutiari tomarutagera kanda arigarire muno twoketie makara mara thirikari nye kurega twagita mega ya cukuru twokie makara na ngiri magwanja tureire tore aruti ngugi twendie ng'ombe tore aruti ngugi twendie ndengo twarimete mona na mwere tore aruti ngugi anto bo ne batariwa no ntombi mbechira twarutete tutame abo chiathire. Number 2 itorete mbeca ngiri chiringi magana mathatu cha project
ya grade 7 batarutha gatwajire kwirwa sijui anga bagacoka kurutha anga na result ciatomirwa gaciatomaguro thetwo kuna tutona Gaceri baba bakiuga bo batire tayari gwetegeria mwarimu uyu nontu ba rekondi ciake onanite kiri mathomo itari mbega na kinya macukuru marakurukirite rekondi ciake timbageru utire mwarimu wa cukuru yetu no bicia kutwaingire tutiera bata nawe tafadhali kere na heshima yaku tugukigeria muno tukurega ukugeria na goti kwenda cheria bokuthi kirimani nwe ngatirwe kongoni nwe ngatirwe kinyingiri nwe ngatirwe kakongo no weta kubwera utikobwera wanaku cheria konge wakuthi tyo tutiera bata nawe mukakaregwa mwiti murume athokagerwa ngwe akaomberwa kerwethi lakini nyumani gwatwika gweterwa kuru na kuremwa kumagu maruka gwa karothata akomaruka karothata are mwakarotha are mwakothia karothata akangerwa Ariri tuinjira totiko mwana na vinanaro ni akathongera cukuru kuma ro ni akinya totiko na kinya ya karo totiko mwenda kwa mwalimu tuiko mwenda naro thiata indi bakiromba thirikari na karugi kubachererio gitabo kubanintira mwarimu gonge munene nikenda cukuru ene cokie gwetagia thireto yina ria kurutha bwega kimathomo na tutihimbi ote mwarimu arutha yo ntuma yakwa ke thirikari neno thirikari nigwe kero gya kongoguni taborana titomba gukireria turanto bakireru muno tafadhali thirikari nigwe kero gyetu ni turetere mwarimu ora performing jibatio tuchereria manto baba gutegwa kora konge bareta na aturi kagita gakongoria ta wakandame ikathirire keria gukinyaku yata wakandame no twali bakuruka bwega thainwende anatutimenya to thoma goko gutiria na beto batopa kinya gwa zone ibatopaga gakerie gwaja goto konenkera mbecha stare chiaga na bai watuko kariga no kinyike thomo baraba opromote thaino ibatomwe na atore tokabajokia na tokabamberia kerio yo aumete gontu kuraya muno kemena gwa ana kangoni na areo gwaturwo ne ngatwa tigo titiete twekete tokanintagerwa macheke ni mama korewa itwa na regerere kwaranire na mwarimu uyu munene wa cukuru ino bwana Keri Mucere Kiringa Jiga arankumuringira thimu kwenda kumanya uma wa manto mama akwigwi mwandiki wa ndeto aragita thimu na aria maire nkuringa aragita. Hello mwalimu. Yes. Unaongea na Ndagara Meru TV. Hello. Kumaga kongogoni wa Ndemarimante gicigo munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kameta Ndagara waiguna amu mwerekerie menyethia mwarimu atijukirie thimu ya mwandiki wa nteto wa metha ya nteto Ndagara wa Iguna gucokia ciuria bia bata yeye matheta ya na kulalamika ku kwa aciari baba gakongoni primary school erintere cia Tharaka igeria Kiringa iga indi tutegere mantu ya ugaruku bariera amu ndigoroni guchinchia na niguchinchia mpwempwe mantu yegie mogaruku jarera na mantu ya untwire na miti ya untwire mingi ikirikwa nandi akari kumakatetune kao mero nibore tukwithira bakimenyera mito ningi kumenyera miti ya untwire ira bababa na bajojo batumera iri ya kurigita kana iri ndawa cia kurigita barabare aje ntuko iu cia ukabere ni ripoti ya mukiri onkonja na thiguru ikongwera Wildlife Day ndi wende mwingi ni utari na kwirwa ati miti ni ndawa na ibwe ya rera riri kethira rikimenyerwa na miti ye no miti mingi ni umba kwithira itumika kuoria mirimo mwanya mwanya. Mwaka huu ni kwamba tutaangazia medicinal plants na aromatic plants. Medicinal plants nikianzia kwa miti tunaitumia namna gani? Tunaanzia majani. Unaweza chuma majani ya miti ukaitengeza kama chai ikakuwa ni dawa fulani fulani. Ukiwa na shida ya tumbo, una wasiwasi, unaletewa matawi fulani, majani fulani ya mti mwingine yanapondwa, yanachemshwa kidogo kwa maji, alafu ukikunywa, alikuwa makali ndio, ukikunywa tumbo linafunguka. Alafu kama kuna vitu ilikuwa imekatalia kwa tumbo, inatoka kwa dirisha ya nyuma na unakuwa sawa sawa. Mtu amefungana mafua, unaona majani fulani inatafutwa, labda mizizi fulani inachemshwa kwa kanyungu na unafunikwa na blanketi, alafu hiyo kanyungu sasa kakichemuka, hiyo mvuke inakuingia kwa kichwa, inakufungua macho na inakufungua kwa akili. Hata kama hukuwa unasikia kitu kwa darasa,
Ukitoka kwa hiyo kanyumbu kichwa imefunguka, kesho unaona kila kitu vile mwalimu anasema. Hiyo yote ilikuwa miti. Kaitene kau erinjire mwende ya kumenyera rera miti nibwe yayumbe kwithire kiandwa nekamenyerwa na muno mitira ya kiuntwire. Mbali tunapanda miti kuidhinisha siku ya leo. Kwa ripoti yenu ambao KWS ndaandika siku ya leo tumepanda build up na ile inaendelea leo mpaka huko pande ya mpaka Nanyuki kwa kaunti itakuwa 10,000 miti ambao tutapanda kumark siku ya leo. Na walimu wale wako hapa sina tarakimu zenu, lakini mtaona maofisa wetu, nimeahidi kila shule kuipatia miti 300 for free ndio mpande kwa hiyo msimu. Tumesikia miti ni dawa, si ni kweli? Leo tumeambiwa tutapanda miti 10,000. Last year sisi tumepewa mambo ingine ya mazingira. Kila shule Igembe North ilipata miti 350 na wamepanda. Fanya kazi pamoja na mashule. We have conservation clubs ambazo tunaweza kuelimisha maneno ya conservation. We work with community groups, maneno ya upandaji wa miti, na leo tuko hapa because of the trees that we have. Na muthia mantu yako ni njou kurira antu intobio na kwenyangibe kurabira bandite ende monkathai nibonete weru arambesa sumbite kwithira ikiuma na ira bakethira bakiriwa barabaririru intobio ni njou na bakinyangirwe na riu indi ni bauritu bakara ciongo kaitakara bakwandikithia intobio birabia nyangitwe ni nyumose kithaka. So tunaomba leo wanawambua, wakati mashamba yetu inaharibiwa na hao wanyama wa pori, kuna ile utaratibu mulileta, mkasema watu waende wajiandikishe, na tunataka vile walijiandikisha haraka, wao wanaletewa ridhaa yao haraka hivyo. Tumepatiwa taarifa kutoka kwa serikali kuu kwamba serikali imepeana 950 million wananchi kuweza kulipwa pesa zao, wale ambao walikuwa wamepeana maombi ama waliharibiwa na wanyama na walikuwa wanasubiri malipo yao. Kwa hivyo pesa imepeana 950 million Kenya yote wananchi kuweza kulipwa kwa sababu ya uharibifu wa wanyama wa pori. Na mumesikia hapa vizuri kabisa mkiambiwa na Senior Assistant Director ya kwamba serikali imetoa kitita cha fedha ambacho tutaanza kupeana na kulipa watu. Kwina ntuma kuandika urongo. Unasikia mtu anasema ati shamba ilikuwa na miwa na ndani yake ilikuwa na nduma na ikawa na muhogo ndani na hata sukuma ilikuwa pale na ilikuwa na kunde na ikawa na mawele, hii yote iko ndani na cabbage ndani. Sasa unakaa unashangaa, hiyo haililimwa wapi? Hata kama sisi hatuendake kwa shamba. Alafu chifu naye anakuja, wapi machifu? Nakuja anaandika ati the person's farm has been destroyed as per all the crops destroyed. Wewe utakamatwa na kuwekwa ndani kwa kusema uongo. Nkiripotera Meru TV kumandoleli Igembe North, Mbita Mokiri Onkonja. Kakitene okau nabu orutungugi bwa mubunge wa South Imenti Daktari Shadrack Mweti nebwekeri latirine ni aciari ba Kethini Primary School bara bashumiritie konania koria kunganiro kwao ni kira bakuga ana bare ugwatine nontu kioro kiana kia mumokere meri kenda ethiri ni mawirane igoro ya mawirane na irombare yao kiri mubunge Shadrack Mweti ni gutigira miako ni ikwagirithwa cukuru ningi ni cioro ni bigwakwa indi ti mawirane jatina ikinyiro ni riboti Jeff Wagituma. Atongeria baciari omwe na arumi na bacukuru ya primary ya Kithino ni baumirite na kuthumbia bunene mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mweti ni kira baugite kioro gia cukuru iji ni kiomokere kwa ngurukie mieri kenda ethiri na bethira bakimenyithia obisi ya mujumbe indi mwanka na aru aturi gutitagaria bethirite bakijukia na igita ria kioro kiomokere ituone twaerwe report na twatumana twi aruminai twauga ofisi ya mheshimiwa nireithirie ni untu kwithera kwina kiti ya CDF NGCDF ya gutetheria rira kwina disaster
mbeca iria itumba kwa withdrawn kire account ya withdrawn lilia kuna emergency jeje ile haya itwatumire mwarimu wetu na twaigua report ni ikinyira gwa CDF NGCDF na twaigua ofisi yawe ni ejirio aja mbati mwanka thai jo ni mweri ywenana utingugie ritwa tuoria mwarimu mantu a report yegie kioro akauotea nenkeri na gukira kuja kuuria mantu ja kioro kiu ja siasa engwa itura riri ni warning kwenda kunenkana kiri ofisi ya NGCDF. We are not from lesser God. Turi antu bakithino na na betu ibabatere kwewa treatment ile kunenkero mwana onge o Southimenti na mwana onge o Kenya. Nti kumenya mbeca iji indege igakombora ile irabatere kuthithia kioro giki kana imbi kathithia. Kioro giki kuma sinsi kiagwa kina mieri 8 na betu batumbite kumba kuda bagitetheka nontu kioro kikyo gionka na population skulu ni nene mono kila turatumaira ni ara na ndi bamwete ntuku 14 kwithira kithithiria na bakithino primary kioro na kuga chiathira boja chiari bakethira bakijukie tagaria regi siasa twanenkana 14 days kioro kiki arega kuthithwa arumina na mbundi gikarande guru ethe atwete ansa ethe kithino te party ya Southimenti atwire na tutikingi tukwenda akethe ate kanisa ya Catholic iria wendi bwega iria sponsored chukuru eje ana beto chukuru karende kwethe ahingi ana nkigwa rurubono nene twena munene na kioro kia skuru ke report igitare nene na tutombeta kuthitherua nkuruki ni boritie gutarirwo ria mbeca cha emergency cha Southimenti chithirite igitumirwa na kuga nande mujumbe uju ga kuonania na aremi ni ngugi yawe buru ndenda kuria daktari no MP watu iria nomba kurobe national na international ntegwetekia kioro giki agikwenda international weterete gwita ku Obama weterete gwita America gwita kuromba utethio so with a few ones na respect ira tukwete munene kioro ki mbeca irio ya NGCDF twire gotithithia kana twire ninkuwa ndina kieba muno untu mwana akayiko gwaje inya tutemenyora iteitwa untu kioro ki kuma yokuthuka kina mieri 9 na mwanka thai ututethio tukona girikio tukoria ngugia munene ni iriku na tweri untu bravo karika skuru no bati kweja gutega ni untu neri na nde tweri tore aciari neri na itugitwe rurubone na mwanka thaiji tukarigwa 27 yakeja utwira atia na kithino primary te na kioro kiana nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Kakithino kau nabo akari ba athiro gaiti reishugo munge kia Ikembe South ni bashumiretie konania kuria konero kwao ni kuthukanga kwa barabara ira bakugania kuma maua wita kendani bagwa kuma mwaka jwa 2017 mukadarathi wa ngugi ya kwagirithia ugendi na njira ya kuthondeka barabara ataringwa ritho ningi iromba riao ria kuthondekerwa barabara rigitila iga ni riboti ya Kome Omutiga atumiri ba barabara nene kuma Mau agitura athiru gaiti kindani mwanka Meru National Park baituritie kununira barabara bakua batura kuinirwa iruyo naro akibwithue ya kaunkudhane tabwithua kuma mwaka 2017 na bakirika na contractor akinyire kwa mwaka muthiru na berwa mburere ikia kura ki ikabwithu na mwaka thai contractor na akinyire nthama na reta turiana karibaba athiru gaiti express muthuro yetu yo munene sana kuhusu barabara yetu sumburite sana nkulukia miaka 15 ya Maua athiru gaiti kindani Meru National Park barabara yeje ina historia mrefu kuma itara mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mwisho waka kwenda kuwa barabara yo contractor na arari barabara ene that is o connect kuma Maua mwanka athiru gaiti rirari riakinya itara ya mbura na barabara yo yaomba kurungama nende batwe
akaribathiro gaiti turi ao tukiura cia kiuria atiri mbura ii tandire the whole of December twithirite twina iita riria muno ya contractor turitira ngui na January na mweri jweli kethira mbura wera no yo yeterie kia kana mbura era twerairwa ni ye mweri atubira tukuthetera pio athiru gaiti ibarabara tue no ntuke ya kwithira barabara iyo etuma tuma na utwitia mabu barabara eje no ntu batwe to gira ndu wari tukari ndugo imwe kutote ya njere twakazuke kubwithwa na njere uto twathia njere uto tore kioria leke tore twererwa atiri baba ibutwo mwanka paki kundota tore kioria nge ewe tatwira imbura yaura ne mbura negire kaita kura mbura engi tore ne kutwera irwa ne mbura eje kanu ngeyete batu tutangi kutoto uno to matu kuona twe ezi ruto aro miao atwire na intendezi baba da uthira ngwe tware tukuthira meri inana angira akaka gwera meri kenda one intendezi ndimandira amesteki ndamenya manta mwelewa bwaga ole lwanda tondo muligania bakiwa nonto kabaturo kailelwa na barabara ii atongeri bakiromba nio kura riu bariwa ruyo no mwanka baituriri kubwithi maandamano kenda babwithirwa barabara na kethira tibuo 2027 yoeto baliongira akiwa ikura kuromba barabara yetu yetura from Maua Mwanka Meru National Park barabara eu antu betu nio tutura kuromba nio kura na watue karua ri 2027 yaginya tuya kuromba nio kura tutebwithiretwe barabara eu oti MP wa kinya wetu ateka uturomba kura nebu antu betu oti seneta oti ngavana na kinya raisi tutemwitikirio kinya thiru gaitino ntuna tukayirie na akiya neye barabara ya thiru gaiti yambite wikirwa lami yeta na maendeleo yangi thai raundi twire ndi batu antu ba thiru kuthetera barabara yetu na thirikari bakia kubanga abeto tunanga mbono tura tiangas batu twire ndi antu ba thiru kuthiro manto yonde lakini tuone haki cietu na tibu antu betu nende turenda utangazira this community Alhamisi batu tukabwithia maandamano na raundi eye tukabwithia maandamano yatana kuonekana the mother of all demonstrations kwa winya antu banthero na itukumenya bena barabara mbaya zaidi antu bakaboito kinyapo nobo batura usumburwa na kore kwa antu betu itubwira bociumirie kenda inya twe botuikia safari eye nkiripotera Meru TV kumembe mbeta wakome wa mutia totegere manto ya ogima ni utonga na arigitani abagitana mbere koria akari kuma katetuna ka Meru akumenyera ogima bwa mwiri ninge gwikinyiria kiri ituo bia korigite kenda kuthimwa ni riboti ethuraniri ninge gitarirwa ni MC Mwitonga narua iri ntuku inene ya gutegera uritu bubwingi bwa mwiri daktari nombite kwithirwo akiariria na nkurugi kuga buria mtu abwite kwithirwo agikara ni untu bwa kwiriganiria na mathina jaria jomba kwithirwo jakiretwa ni uritu bunene bwa mwiri Marieto beta Susan Mutoni ndi County Health Promotion Officer na wira ndutaga ni ya kuritana mwingi manto ya kurigiria mirimo nuntu tuga kurigiri gukwega nkurukia kwaria ende turenda kuthika kugatanira na atageri betu ara tukubaririkania manto ya ntugwire setetwe ni World Health Organization ira twita World Obesity Day. World Obesity Day nira ala kuwa tukiritana mwingi manto ya murimo wa kwigua kana condition ira twita obesity kana kuwa wena kiro imbinge nkuruki ya kithimi dato tegera manto ya obesity kurira uwa tukingenji nayo na tukinja na kiro cia mtu for example kule kiro ira tuwa tukithima nacio kurukira ataram betu ba bya kuria ka nutrition kulingana na standards
ciugaga ati the normal weight mtu abatiri kuigua akithimwa na kithimi kia ratiri kilo over uraya in meters. Imbinonto WHO ikuwa ikira ithantu weno yemde na ritho ria mwanya. Number 1 moroto wa ntuweno yemde na rato kuga 80 millions reasons why we need to look at it. Manto turuga 80 billion reasons to act on obesity. Why? Ana ntugo ni bagwa bena kilo imbinge kinya anto bagwa bena kilo imbinge kulingana na reports irato watite 20 kulingana na reports irato ene othai irionania kire anto baire anto kire anto batano anto baire bena obesity ndene ya nthiguru. So it is a serious condition. That's why we are gathering today. Kenda turirikania anto ibwega kuga twina kilo ira ibateri na reason ya kuga twina kilo ira ibateri ikwethirwa it is our personal responsibility. Number 2 ukewa tukirigeria mirimo eminge ta mirimo ya nkoro, mirimo ya sukari, mirimo ta ya cancer, kinya mirimo ya kuigua wena stress, mental illness and depression, na kinyo keigua tukirigeria mirimo ira twitaga cardiovascular diseases like cardiac arrest, heart attack ni nyingi na mirimo ya mpigo. Daktari akiaria ni ariritie ni bwega muntu kumenyaga ni mbi akuria ni kenda bikomba gutetheria areas turuga ibwega muntu gutegera kiro kuria especially ukaya kuona kiro ciaku cire iguru muno ukaigua ukiria vegetables ukiria kunywa ruji at least 8 glasses in a day na ukiwa wena torwe kugana na nkoroki ukegwa reduce stress na nikenda gomba kuwa control. The other thing ukiwa reduce irio bina sukari kana sugar reduction strategies tego piki kira kiondo kethero kanjiria kuria kana kunywa sukari mbingi. The other thing toka encourage the population to be their exercise at least every day ukabwithia 30 minutes exercise ka every ndoko wena time ya kubwithia exercise inu kegwa ka sweat every ndo kegwa no kubwithia maswes 30 minutes ukwa no komama bwega ukegwa na okiporese iro byaba wekiri ba ku level bi utweka level kenda tona what is the concentration of sugar in it na ku promote irato weta universal health coverage care for obesity. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Nio riboti yu ikaithira itukinyithia muthia ya ratu kumanganiritia kiri metha ya ndeto Meru TV. Mbito wakabwi mutharimi mwananiri wetu na ajira mathithio ni Paul Gujiri. Thank you very much. No ndobogo tuthura amuwe ni gotwete nyombe nteto iri negweta kathetune ka Meru. Ukolu gututhingatira kiri mitandao ya kinadi Facebook na YouTube at Meru TV Kenya na kiri mitandao ingi yonde ya ukinyaniria kisasa kijenzi. Kwenere gitarĩ rega.